Moagi wa ntlha wa naga ga kgona go efoga go amiwa ke go kgaoga ga Motlakase mme se e ne ya nna motlae go baemedi ba ba neng ba tsenetse samiti ya dipuso selegae. Ramaphosa o ne a tshwanela ke go emisa puo ya gagwe nakwana. Bothata jo bo itemogetswe ke mokgatlho o busang kwa dikantoro kgolo tsa yone tsa Luthuli House mono Johannesburg mo dithulaganyo tsa mafaratlhatlha di ileng tsa phutlhama mo bekeng e fetileng le go diegisa lenaane la go tlhopa bontlhopheng. As you know, there'll always be hiccups. And one of our challenges now is that when we started a week ago, we had load shedding and our systems at Luthuli House crashed. So we were not able to generate QR codes for BGM, so we lost a weekend. We have now installed in our own building uninterrupted power supplies. Mokgatlho ga ise o nne le tšhono ya go tlhopa bontlhopheng mme paka ya ditlhopho e sutiseditswe go diphalane a le Masome le Botlhano. Well, you know that process is managed by what we call the electoral committee. Others call it an electoral commission headed by Comrade Kgalema. They are managing that whole process. So we have urged our branches. Khabagare, Gauteng, Limpopo le KZN di ne sešeng jana di a itsise Mashatile jaaka ntlhopheng wa bona wa motlatsa presidente. Fa ne a budiwa gore a ka okwama maemo ano o tsibogile jana. Well, at the moment I've not been approached, but as a discipline code of the organization, once you are asked to perform certain responsibilities, I think it's always a good thing to comply. Lenaane la go tlhopa baeteledipele le tswelela pele mme go setse go itshupa gore presidente wa mokgatlho Ramaphosa o tla gadisanela maemo le tona ya maloba ya boitekanelo ngaka Zweli Mkhize yo a boneng tshegetso go tswa kwa Zulu Natal.